Anginibingelele ngiphinde nginamukele kwaba kaMchunu Media Production. Nganza kwethu namhlanje besivakashele lapha neAlex lapha ke esiphuthumiswe isimo esihle kahle umphakathi udiniwe. Ucasula lento yodwa ukuthi ke abantu bokufika sebeveleke bathatha isinqumo sokuyokwakha endaweni yamathuna. Lapho ke okumele ngabeke abantu ke base South Africa asebalala ngokuthula balele kahle nje eindaweni zabo. Kodwa abantu bokufika sebeveleke bahamba bafike bokwakha phezulu kwawo amathuna. Ezinye izindlu nje beziphezulu kwawo njengoba ngikutshela ukuthi beziphezulu kwawo amathuna. Ngaza kwethu ke sithe ukucoshela ke nake ukukhuluma komphakathi ke ubudisa namhlanje ukuthi uthathe iMarshall Marsh uye khona ke uyobakhipha ke labantu leba asebekhande izindlu phezulu kwamathuna. Futhi sikubingelele futhi kunjani? Lebhotela namhlanje nginibona ngapha ezantsi mhlawumbe ngabe usichazele nje singabe ngikuphi nifuthi ngihamba ngala namhlanje sisesitwet Alexander la size ukuzosusa abantu abakhe phezulu kwamathuna okhokho bethu kufanele balele ngokuthula so abantu bangaphandle bakhe imikhukhu baze baplastera ngisho ama-tombstone benza ngawo amanakunja benza ngawo ibonda bangaphazamiseki ba-remove ama-tombstone abantu manje besosusa lokho la basusa ama-toilet basusa yonke into phezulu kwamathuna kwabamkhulu wethu balala phezulu kwabo okhokho bethu abalelanga kamnandi iy'ngane zakhe zasemakithi ayilele kamnandi bona balala kamnandi babhizi banakunye baphimizi phezulu kwamathuna babamkhulu bethu abafela lelizwe bona babamkhulu babalele kamnandi banama-tombstone la bahlala khona so namhlanje ke sizobasusa-ke sithi abathuthe yonke into yabo la sizodiliza yonke into ekhona la sizodemolisha ngoba ugovernment uyahluleka ukusinceda ukuthi kwenzeke yonke lento kudala sifake ireport la sibiza i-JMPD ukuthi izodemolishela labantu lezi zinto lezi phezulu kwamathuna babamkhulu bethu nokhokho bethu ukuthi bahlonipheke kube nesithunzi la kubiselwe amanakunja kubiselwe ini kubiselwe lama-tombstone so then sifuna lama-tombstone abuyele la behlele khona ngendlela abanikazi wabo abafaka ngawo so basusiwe sekwenziwe ngawo ithandela sekwenziwe ngawo ibonda abantu bakhipha imali bathenga ama-tombstone ukuthi bakwazi ukufakela iy'hlobo zabo ngoba beyithanda abantu bangaphandle bafike basusa ama-tombstone bakha phezulu kwamathuna benza imikhukhu bakha izindlu bakhandela abantwana phezulu kwabo babomkhulu bethu bakhanda bagezela phambi kwabo babomkhulu bethu phezulu kwabo babomkhulu bethu ababahloniphi izwi ngakho nje vele lingasana sithunzi ngoba vele omama nje awungitshele mabazogezela phezulu kwamathuna balale phezulu kwamathuna bakhanda iy'ngane yini lento leyo so ke njengathi South Africa esingabantwana base-Alexander sizaleyo khona kusiphatha kabuhlungu konke lokhu ukuthi sikwazi ukuthi okusesikubonayo ukuthi eSouth Africa kunabantu abalala phezulu kwamathuna abakhe phezulu kwamathuna wethu thina sizingane zalabo khokho labo abakhe phezulu kwabo la masifuna abanye amathuna ethu masifuna ukwenza something sifuna amathuna ethu asiwathola aqashile sekumele ukuthi amathuna manje sihambe sibuze sicinga singathuli ukuthi kwenzakaleni so namhlanje ke ngakho sithathe i-decision yokuthi noma isinqumo sokuthi namhlanje la into soyenza sizo-remove whatever demolish whatever manje ngibona lana ngathi kuyapakishwa lapha kuyaphuma impahla lezi yibo abaphumayo lapha yibo labaphumayo bahambe ngoba vele labakhe khona bakhe endaweni erong ngeke uzolala phezulu komuntu umuntu wangaphandle unesibindi ulala phezulu kwethuna wakho uzuliplastera uthatha i-tombstone ubeke esayidini wakhe ngayo nakunye isithandela or wakhe ngayo ubiyele ngayo uyangizwisisa abantu bangaphandle banesibindi shema abanamahloni awu ihlazo elingaka ihlazo elingaka ihlazo lomampela futhi engeke silazi ukuthi khilo bani kahle lona leli abalenzayo lokuthi bazokwakha phezulu kwe-pavement bazokwakha phezulu kwamathuna and then indawo ingaka and ngabe futhi namanje ukube kuya ngami ngabe zonke lento lezi amaphoyisa ayeza ayiqoqa ayoyifaka lena kunjeni SAPS 13 then asivalele khathi bazokwazi ukuzilanda epolice station khathi azoba-deport amaphoyisa ngoba ngakufanele ukuthi ngabe kahle kahle amaphoyisa la sebenzisana nawo akwazi ukuthi anakunye zonke lezi zinto lezi sizibona la amaphoyisa akwazi ukuthi asithathe basideporte konke le basifakele ku-SAPS 13 bahambe labantu laba sikhathele yibo nabona nje ukuthi abahloniphi ngisho abantu abashonile abantu abalele ihlazo elingaka uzokwakha phezulu kwethuna ukhandela ingane phezulu kwethuna ugezele phezulu kwethuna iy'poko zona oyisabi cha bani nesibindi bantu bangaphandle futhi yazini nakubonisa ukuthi nina umuntu ungambulala nemudla hlaza ayibethu asibonge mfowethu niyabona lapha khona lapha
Usemalokhuzeni lapha Alex. Mongathi uyajeka nje ngapha esijikele ngapha. Isemathunini lapha endaweni yokulala abantu impela abasebadlule emhlabeni. Na. Kodwa esikuficayo manje ukuthi lezi zindlu ezakhiwe la ezabantu bokufika. Madoda. Sebakhile manje, bakhile manje. Njengoba nibona nje umphakathi manje uzobasusa manje. Naba bephuma. Madoda. Wakhiwe impela, aziwakhiwe phela la. Ayibo. Madoda. Buka ke manje. Hayi ngeke ngikwazi ungena ngaphakathi lapha ngaze ngoba abantu abashonile abantu bayahlonishwa abantu abashonile. Bakhile nje impela nje maliba ngaphakathi. Nawo nabakhile la. We are disappointed njengoba sizwile ukuthi la kwenzakalani sizela sazibonela nathi amehlo wethu ukuthi naba abantu bakhile phezulu kwamathuna about 14 rooms phezulu kwamathuna. So sicela government, you are failing us because naba abantu balele phezulu kwamathuna nedala lento ikhulunywa njengoba sizwile thina simile njengomphakathi wale Alexandra sizosusa labantu la because akumelanga bahlale phezulu kwamathuna si respect abantu abalela thina. So ama families wabo mabafuna ukuzoklina amathuna mabafuna ukuzophahla kumele bayephi. Siwisha ukwazi nokuthi ama families wala labantu abalele la abobani and ngimangele ukuthi how come I community yala eStshweta iza ngegroup bebazosi attack ukuthi si stop ukuklina la or bebazele ukukhuluma, we don't know because bavele badlula ngegroup. There's mixed people ama foreigner nama South Africans. I'm disappointed ngama South African ahlala la eStshweta ukuthi how can they bavume into ekanje ukuthi yenzakale because akenzekanga ngelanga eli1 iprocess lentenzekele la babambele bonda elifakwe ugovernment bona balijikisa bazenzela ijaridi phakathi kwamathuna. And it's not only this place kwenye kunenye indawo ngale ezansi futhi. So I think bafuna ukuthi attack ukuthi singafiki lapha. So thina isi community Alexandra ila sofika khona lapha sizoya and we need ama department of government JMPD nesiyo izile la. I don't know why kusasa so maybe bona bamele ama funding la ama department of government. Thina sebenza ngefunding sebenza ngamandla womphakathi ukuthi sikhathele and iphungo zama illegal immigrants abagcwele ngapha ukuthi ize yafika la sidelelwa ukufika la. So I'm disappointed ngama South African ahlala la eStshweta ukuthi how can they allow into eso yenzakale babhekile. So siya toya every day ukuthi labantu mele bahambe. Then what's this yini le ihlazo le ihlazo nabogogo bebala ekseni bayakhala. So angeke sihlale phansi abogogo bakhala ukuthi bhekana amathuna wethu kwenzakalani ngale amathuna ayaswima ngale asemanzini like do they know ukuthi kwenzakalani ngapha emathuneni igovernment. So yeah, it's disappointing, it's very disappointing. So mphakathi Alexandra wake up siwumani sicela usizo la siyathekwa futhi ukuthi siyeke lama foreign ahlale phezulu kwamathuna. Yeah. Sibiziwe imashini mashiyada story hlangana lapha lenobuhla kwasitabe singena wonke amalokisi nasemafemi manje bakhala ukuthi kunabantu labakhe phezulu kwamathuna okhokho babo njengoba ke silapha nje besibhidliza yona ke lemkhukhu yakhiwe phezulu kwamathuna. Manje ngizwa ngathi manje
bakhe balala baze bahlala ngisho phezulu kwayo indaba nibona kanjani manifika phakathi nini yebo balala phezulu kwamathuna imikhukhu le bayakhe phezulu kwamathuna sesibuya phakathi ileyo ndaba leyo nje abantu abasho ukuthi abantu abamele beyophahlela omkhulu babo beyokhuluma nomkhulu babo manje abasakwazi ukuthola i-access manje abasakwazi kwakhiwe imikhukhu phezulu kwamathuna ehlobo zabo hayi kunzima kakhulu ngiyabuka nje ngiyabona phela ukuthi le ndawo lena ngobila iseduze phela ngoba phela nayo amanye la okucaca ukuthi bese kuzofika kulezi ndawo ezingala ngoba phela babonda njena iwona amathuna lapha bakhe khona manje umuntu oyinkinga ugovernment wethu ugovernment wethu oyinkinga uthiwa kanjani ngakha kanjani phezulu kwamathuna abantu abasazi ukuzokwenza izinto zabo lamathuneni ehlobo zabo ngoba kunemikhukhu phezulu amaphoyisa awaze ngafika kule ndawo lena amaphoyisa adlulile la amaphoyisa afika amaphoyisa afika adlula hayi kulungile umntwana sibonge bonke